Amen! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Rab-rabi nga ungit ka lang ungay. Kasado ajak agungay, no binantayam kumajay manok, saan ko maakapikan asukar ti sidaan taita? Day talaki manukan ti pambantaya ka. Isula ang magkumakit ti naramid mo. Katsi ka kuman atin ang bantay. Na nagmalmalam ka mga dadi tarwar. Nakichischismis lang mo tinararamid mo. Makapawan ganas, imbes ang naimas kumamot ti sidaan. Sino nga tayo? Tinangtakaw di manaw. Enteng, saan ka pa'y anabsog? Kita mamang mga anak pa lang. Itay kami pa'y atimbakder kin ni Kwarog dito'y panganan. Angam si ka, mangmangan ka pa'y laan. Ay, mabisi na ka, Rod. Ay, huston, saan kan tumanan ang makatakder? Di mo alam ti panganak ah. Ay, sumardeng ka nga rudan, ta delikado. Ay, kaya't ko pa'y. Ay, inibus mo pa'y day ta sidaan. Na, Imbag kumamat no tarakan mo day ta. kanto tarakan ni Kwarog. Sigurado ka at tarakan ni Kwarog day ta? Apay ko mga dua-dua akngay. Ay, namin alimmabasak ijay balay ni Kwarog. Ngam awan oray may sa apiyak amakitak. Na, mabain na nga agpakitakan ka. Si Kamot. Ay, kaya't mo ta ikalkagkukan ka na ito kalubti kaldero. Ay. Ay na, nakapuot kan iti mabain amanok. Paray, agdan sa birbiro ka mamanok yun. Bareng mabirokak pa di mapukpukaw ang manok may paray. Na, awan dito paraangan mi. Saan mo abirukin dito? Ay di ka lang mumut paray. Nungay nayaw awan. Na, awan dito kunak na. Unay mo daytan paray. Tauray la dua. Dayta ingat mo. Na, kastuyak nga agingat no na imas ti sindak. Ay, manok ko naman. Naimasmit ko matisindami ka nituyang ka. No sana napukaw di manok may. Amumutin ni Kwaraw. Alis to nga agdiskarte iti si Dan. Manok ko naman. Talaga na laing dayjay nga kaanak ka. Apay, anya ti aramidan ni Badong Mau, maray. Imbaon ko abirukan na jay mapukpukaw ang manok may maray. Isu matlagayam asiripon na amin aparaangan. Wala, imbagak akitaan na naimbag no nayaw awan jay manok may. Adda ngamin ka ti agal-ala iti manok diti barangay tayaw. Pudno day tamaray. Apay, saan nga tangaam mo ni Kapitan dayta? Alis to lang nga agsida ni Kapitan. Uray ibagak nga da mapukpukaw ang manok. Saan na nga ikan kanaw? Kita man ni Badong kumari na napanmutan di tabalay ni Kwarog. Ay naawan makita na ang manok dita. Awan to pa'y may sang tarakan ni Kwarog ang manok. Muna ayamot ti agtarakan dayta. Kano sa daut, agsida ati paglaingan na. Hey, abay, tatabadaong. Kitamumlatan ah. Ay ayabak di manaw. Manaw? Mangsaksakurro kay ti manaw. Wala. Ada mo lang saksakaruam ang manaw. Kwarab. Ado inaldaw ko naman. Kasano ako nam nga daw. Kit awan mo makita ka manok dito paraangan ti balay mo. Manok ti karuba, tatabadaong. Kasta gayam. Kit no mapukpukaw di manok mi asidaan mi kumay tirabi ay. Ha? Ang mga noy sumot ng tinasakuruam nga ibagbagan. Ha? Ay, saan tatabadaw? Hanggang kasano ay ti tarawak di manok yaw? Kasyay. Ha? Ay, saan yung arud ang manok day jay ah? Ha? Masigurado ka saan? Tatitaraok jay manok anaalak kat kastawi. Kakakakaraok! Oh, sa balay, saan ka day? Anya. Nabiro kam jay manok, badaong. Ay, saan nga rod? Tila nakadandanunak. Yalatan na perukan. Sindadan aday jay. Isuday tatag parpari na kanyak tuyan. Nagawan kat akong sinsyan dagita nga agsida iti saan damot at arakon.
Binirok ko dito kabalbalayan. Mawanlat ta. In-report mo kuman akin ni Kapitan. Ay, awan mo la Serbina. Uray mai-report mo kinkwa niya. Tapno ba unan na dagiti tanod na nga grunda? May samo day ta akwarog akaanakan na. Agasam tagtiliw ka na iti manaw. Uray saan namot atarakay. Sana sidain. Ay katwa niya. Anya pa yun nga. Awan babain da. Aguray ka. Manok kanukay tisinda da pare inting iti kalman. Ha? Ay, agpampanunot akon ba dong? Anya ti pampanunutan. Ang mga no agpadpada ta iti pampanunutin na. Agpadatang nga ta. Ay kit ibagam no niya day ta pampanunutan. Sindadan nga aguli tagjay manok ta. Na. Agpadpada talaki din iti pampanunutan ay. Kasta may iti pampanunutan. Ingka kidi ikulong jay may sa akakaisuna na bati ang manok. Si dain takiday ta mga numapukaw tumanay. Ay ka madamdaman na. Ingka pa'y ikulong. Ala, ingka. Huwag ka day. Madamdaman labi ay. Tay turog kumambi ay. Ay na, makapaturog mo ti pudot ti panaway. Ay, Aw, antay. Apa nakapanimid ni Uncle Kaw? Di mo kasarsarita, Kwarog. Saan anapintas ti aldaw na ita? Apa nga main? Ay, kasla saan mo akabisado ti ugali na. Kasta na no saan anaimas ti sidaan. Apay, saan anaimas ti sidaan ita? Nateng ta isulaang matiadda. Amok namin ti kayat ni Uncle sidaan. Iso mapanak ag tilew. Pagtiliwab, Di talang. Musagay, ag subliak to antay. Isaganam di pagangaran. Dayta ati kaanakan. na. Kala at anaragsakan ka idinakita masumungad ni Kwarog nga daawit na amanog. Dagayam si Dain. Kita kat agi sa makun. Ay! Na, Eh. Darasam ti umasinag, Kwarog. At damag-damagakan ka. Ay, di ka pa'y lagdamag-damag. Ay, damagak laan. No nangalaan na itiday ta amanok, abit-bit na. Batang! Ayun ay kami tay. Makapakigto mo na tabugkaw mo, Mike. Kunak mo na pangungut akon. Bumangon ka dita. Tamapan mo kitaan di manaw. Ay, huwag gayam. Diyan magayam na ikulungay. Ha? Awanan ti sidaan ta. Apay nga awanay. Napukaw na. Sindan ti sa balay. Ay, sana na nasaya dahi ito yung mapaspasamak to yan. Makaungot ako na talaga. Pare. Madaman na pandangan mi nga umay ka mang disturbaw. Makaungot agaya mo, paray. Ay, da. Anya tisid-siday niya. Ay, naimas Kano karni ti manok. Na. Integ ni Kwarog. Napukawan kami manin iti manok, paray. Ay, naminduan Ay, Kahit amam, ti marikrik na, paray. anya. Manok may, dahi tasid-siday niya. Niyate kong kunam dita. Di ka pa agdamag mo no nangalaan ni Kwarog dahi tayaw awid na asid-siday niya. Sida kalangan na sida. Ay, damagag tuman nga agpaiso. Jak amo kay. Ay, mabiit lang wun. Agpudno ka, Kwarog. No pangalalaam ka dagiti manok nga ipaspasidam kada kami kandi angkel mo. Ijay, antay. Sa dino nga ijay. Ijay ni aw. Na, balay mat dapari badong dayta ito tudom. Kasanumat nga main. Nakawara dagiti manok da. Di tiniliw kaon. Kaslabasol pa'y dagiti manok. Una, apay ngamin asandang aglemang. Na, ay, Ikulong da ko mangamin wen nga rod Baybay andamot ngamin nakawara. Ang nakawalang man wenno saan ti manok. Saan amabalin basta tiliwan latan. Ta saan mo mat nga rod atarakan. Ay, tapno ammom. Berbero kan ni pari badong ti manok na. Ay, isumot gaya man dagjay inluto tayo. Ibagayo akin ni tata ba daw? Ta saan na baybayan nga kaiwara dagiti manok da. Apay, Maray,
Pudno adi kwarog tinangala kadagiti manok yaw ang nagpukaw. Wan maray, isugayam ti sinsinda da maribanang. Day, nanggag ko tinagan ko Na, kasla ka mo angin latatan ang nagparang maribanang. Pagsarsaritaan daksamat. Una, takaraman kagayam ang nagsida kadagiti nagpukaw ang manukmay. Pudno aya maray. Mabainak nga rod. Isong agkid dawak iti dispensar, marituyang. Karaman pa yun ani kapitan. Ay katamin dan na. Wen. Sukatan mi day jay amanukyo, marituyang. Ay rumbang laang akas na ti aramiden yaw, maray. Nagkukulbet damay. Na, aya. Nangruna jay maikadwa. Ay na, dandani na ipurwak ti pustisok ang nagsida. Siyempre nabayag gayam at tinartarakan me. Inres-reserbabay, idisidahan me, awanag. Nya ngay, dinusam ni Kwaraw paray. Amo mat na pinagmultak. Nagbayad mat kan ka iti ribo. Day talang, nagmulta, ustan. Kita mga menwa niya ti aramiden na. Ayan na. Day sayo. Anya aramidin na ditayan ti kanal. Aglilinis community service. No kasta, pasit ti dosa na day ta. Awin, tapno di mo ibaga agapot ta ka anak ka. Ket jak dosan. Kit kasano ka ngay mait, nagsida. Agmultak mo Nay, apayakas la na tipingan day ta pustisyon paray. Nakulbet di manok yo. Nataengan nga usto. Day ta ti dosam. Na, Agsida kan to mga mintisan mo atarakain. lungali pa yun. Kasta pa lati ibagam. Kasi sidam day ta iti manok asaan mo mo't atarakain paray. Kunak man no nakaluto ka. Bana, Urayak nga rodya iyag ni Kwarog asidaan. Tadito'y kanu amangan. ay. Mga numanok man ang dapari badong ti isang peta. Tsak kaya tentyak sida. Ay, nateng kanu tiyag na. Intex na kanya. Natengken. Nateng, ken nateng. Pure nateng Katwen Ay, di kan agreklamo, inteng. Nasustansya tinateng asidaan. Nalinis akong jay kanal kagawad. Adun sa pay ti ipaaramid na ken ka ni kapitan. Di mawatak lang arudan iti dispensar kini tata ba daw? Ay, kwarog, agtaraken kamot ngamin iti manok. Si daamkit din ti manok ti sa balay. Talagang nagtara ka na kaon. Ay, agtaraken tayo iti dingwan, tapno ada parchen asidaan, numakasid si datayaw. Badaw, ayun na nga, di manok apartsyenta. Ay, damagan pa ilan. Awan mga minon ijay kulungan. Di mo manin binantayan. Ay, unay kan tuyang. Madanagan ka launa yan. Tiniliw da manon. Hinggang amin kita na di kusina Ingkulong ko na di kalderaw. Itay pa itay. Pinarte mo di manaw. Kato na. Si dahin talangan tuyang. Itay pa nga gururay king ka. Intan mangan. Saan ka nga reklamaw? Sige nga raw. Ay, kastoy ti pagsayaatan na no adda taraken ta. Adda parchen ta no makasid si data. Ay, kabaranggayan di ta kabiltatan. Agtaraken iti dingwan tapno adda si dadaan asidaan. Asaan kat amang tiliw kayulatan iti diyo taraken. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama na yun. Kapitan Enteng. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warab, nakita mo, dahil ito'y baro asil pong kaw.
Damo tayo kabarbaro ang silpon mo, tataba daw. Kunakon kay, saan ka mamatay, nga dabaro a cellphone ka. Ito na Ha? Nakakarton pa may. Una, takabarbaraw. Lukata mo na, takitain ta. O nya, mamati ka, nabaro ti cellphone ka. Jak mamatay, aging gasaan mo ang lukatan. Maguray ka, talo ka tak, tapno mamati ka. Ay, dapat tag-price na. Ay, katuwi na. Nangina na ito'y kwarag. O gasam nga, dahil ta presyo na. Ay, katsimbri nasurok a kwarta na ito'y kwarag. Anya ngay nga tati aramidan ni Marito yang dita balayda. Kitaam ang amin, nay. Na, anya ngay nga tadya ingat nga to na akit kitaan na. Itay ko pa'y anadlaw, Maray. Ay, jak amo, no, anya day, jay. Ne, nakita na ta ni Marito yang, kat umayon dito ayanta. Damagan taman, no, anya day, jay nga ingat nga to na. Ay, agyaman na kwarag Tatinulungan na anang iyon, da ito'y kabarbaraw a cellphone ka. Hindi mo matngamin na mo ngayon. Imbag nga ron, tempakita king ka. Aw, amo mo, no kasano nga iyon. Huwag kwarag, amukhaon. Aw, sa dino ngayon ti papanam? Adda nga tanya uncle mo, di ta balay da. Adda Ay, mapad ko man ipakita king kwa na da ito'y baro a cellphone ka. Kukumaray! Apay Maray, anya jay nakita mi nga ingat nga tom. Kaya't mi ama-amuan. Ta, irikrikos mo, matiji aglawlaw, ti balayaw. Iso nga ron ngay mayak, tagpaisuro akman ka na kayaw. Anya day ta nga ipasurom, Maray. Dahito kagat-gatang abaro a cellphone kaw. Ay, imbag ka man, ta nakagatang kay ti baro asil paun. Win nga rod, siyak, makisilsil po naklaang kan ni Enteng. Siya kat nabayagan dahi ti us-usar ka silpon kaw. Aglat-lati pa'y kiidin Asino kada kayo tinalaing agbasa? Di maawatan dahito na itiks kanya. Ay, dua kami akan ni Marikwanang. Nalaing kami nga agbasa. Apay, aday pabasa, marituyang. Dahito man cellphone kaw. Di mo mabasa dahito na itiks kanya. Di mauawatan. Naglakalaang mati agbasa. Saan ka day, Marikwanang? Kawan. Ipabasam ka ni Maribanang, kabaulan na basaan. Sige man nga rod maray. Basa man dayta naawat ko a mensahe. Shortcut sa mga mindayta. Win day talagayam. Anya ti ko na. Aguray ka amaray, tapos basaan na pailaang. Nagrigat sabo nga awatan dayta. Maribanang, anya tinabasam. Kuna na ditoy. Awanan tilod mo. Masapol nga aglod kan. Nawata, marituyang. Kagagatang ko nga may kat sa anak pa'y anagloud. Kaglod kan adalakok alod. Ay, agpaludak man nga ron maray. Adto'y ti 5 pisos. Awan mo't 5 pesos alod ita. Igatang ko iti bagas mi da ito'y kwartak dito. Paglud mo, gaputa ka barbaro na ita silpon mo. Iso ang masapol, anak kaltilod mo. Kasjay. Wen. Iso ajak kayat ti gumatang iti baro a cellphone. Takabuteng ko tidakkel alod. Di nakama na dita numano tinaskan nga ilod ka. Kababaan ti sa nga gasot, maray. Anya, Ay, dakkel nga agpayso Agload kan, marituyang, no kayat mo nga usaron, day ta silpon mo. mala. Oray saan kami nga rudo na mga kinibadong kaw. Basta makaload. Marinteng! Bukatam to ridaw mo paray, taday pakita king ka. Ipakita, na ito'y kabarbaro a cellphone ko paray. Ay, umunag ka ta saan anak kalak day tari daw. Paray. Itam na ito'y kabarbaro a cellphone ko Nangina day tanya. Ay, kitwo na paray. Talaga ang nangina day ta paray. Touch screen ko naman.
anya ti kunam. Touch screen, pare. Amam no niya ti kunada at touch screen. Apay ko maajak amaw. Apay, nyat pagarup mo kanyak ay, ignorante. Kita manday ta screen chilpon maw. Ay, agore ka, pare. Ang mga no narugit day ta iman. Narugit asasawang. No binugwak. Atay. Kita ba? Kastoy gayam ti screen. Pindot labas itay screen na agsilawan adagaws. Automatic Oops. Nagmeta niya. Sana kas day ta cellphone na. Di mo kita ang ti cellphone ko. Nagalutan mo titinangisit alas ti ko, pare. Nata uyawon na. Imbag ano, agandar pa day ta, pare. Kaya no isuti pang tawag ko kada kwara. No ada ipaaramid ko kada kwara. Ay, kunak ano saan na mabalin, pare. Isuti usara pang message ko kada giti kakontak ko. No dito'y igid iti iuna. Sa di nung nga tamo iti pagiddipan. Ya mo nadamag kan ni Kwarog no kasano nga iddipan. Ay, Badang! Ay, mabalin ako nga ag-text ka. Adalod kaon, kaya mo, tateksan ka. ay madamdama ka nga text. Tagluto ka pa Mabisina kan. Ay, mabisin kan? Nagapamaya. Di tatersina ni Marikwa nang impabasak laang mo't kadagiti ko kumarik dyan naawat ko ateks. Sino tinag-text? Diyaka mo, basta ti kunana, agpaludak ka naun. Imbag mantad na nag-text king ka akas jay. Diyaka mo ano asinaw, nagpaludak ko na. Ay kating kagluto na. Ay, badong, awan mo mailutok abagas. Apay awanan. Gimatang ka kumanay di tersina ni Marikwanan. Pinagload ko nga ro di ka kayso na kwarta. Anya. Kahit matay tangaro din itibisen. Apay, awang kwartam dita. Amo mga ingatang ta iti saggaysata asil punta. Banag! Gumatang ka man iti baro a cellphone ko. Ay, agtal na ka man. Ginalot mo ti tilaste ko ti cellphone ko. Agkalaw-kalaw. Sige, gumatangak iti baro a cellphone mo. Angam, agsida ka mo't iti asen nga inaldaw. Madi apay ngay akas ta. Di mo matgayam kayat. Iso nga ano sam nga ro, day tadaan a cellphone mo. Saan laadaan ti cellphone ka? Nakadadaan. Ay, kita man day to'y sidaam. Wow. Kukod ko naman. Awan nga agpaiso ti baro a cellphone mo. Ngam na imas mo't akanayon ti sidaam. Kaya't kunday ta Ala, agtugaw ka nga rudan tamangantan. Wala. Ay sus, hinagimasain. Agbusog ang iti permi. Kaaduwag man ti mga. Apay manahin tataba daw. Hey, suruan nakman no kasano nga i-off dahil cellphone ko, Kwarog. Agsilpo-silpon ka? Di mo matamo no kasano nga i-on when no i-off. Saan ka kadi makaungay? Amo mo tilakayan. Mutoy ta silpon mo. Eh. Daytoy ti off na. Ay, di ta mo ilagay am igid. Jay on, isumot lang ti off na. Aya, yak amukay. Anya pa itisan mo nga mau. Amo kami na Nagyaman na Kwarog Disturbo kay ti panangan. Ay, pasensya ka latan Sana balay, tamok taon inton maminsan. Maray, sakman pa'y ti unaaw. Ay na, aguray ka dita, Mare. Nagaduti ag gatang. Una umutan at isenyor. Ay na. Senyor tayo aman. Mabiit laang, Mare. Aguray ka kadibiit dita. Maksatin dyan lutlutwag. Ay, mapana man laang kini Maribanang. Nay, marituyan. Apay, Maray, ipabasak man kan kada ito'y naawat ko amin sahe. adda man ang naawat mo amin sahe. Agsasaruno nga raw. Nay, adu ti ka textmate mo Basa man nga raw no anya ti ibagbaga dagita textmate ko. When
Day talagayam. Awanan, adan pangiso katakin ni Badong ka. Ay, apo. Maray, saan ka pa lang agkatawa? Tapay ngay maray. Anyang itinabasap. Nagatidog mo't dagito'y naawat mo ang mensahe. Kahit saan mo ang mabasa gaputatid daw. Ay, masadutak pa hikit di amang basa. Na una yun. Ingka man ipabasa ka ni Marikwanan. Tanagagat nga agbasa day jay. Ay, kagap-gapok nga ro di Tersina na. Nagado tilaklakwan na. Agsilpo-silpon kanto mat nga men. Di mo matgayam ammo nga aramatan. Nagsubli ka mo't marituyang. Ipabasak man da ito'y naawat ko ang mensahe dito'y cellphone ko, maray. Kunak man no impabasam ka ni Maribanang. Masadot ka no mga agbasa tanagatid daw. Di kanto mga min makaururay. Alaba sa marudang. Kunana dito. Ilocanaw, tadyak maawatan no English ti in-text dagiti katiks ko. Anya, hay, anya akatix mo asasawam. Ah, Kano agsingsingir iti utang mo dagitawi. anya? Agasa mo dagitan 5 anagutangam. Agbayad ka kanaon tani Judith Maun. Ay saus, diala ko man nagsilsil po ni Tibaraw. Nalakada malagayam amatuntaw. Na, Ay anyangay ti isungbat ko di tamaray. Awan pa'y mo't pagbayad ko. Na sino man nga tanti aglalaban ako na ni Uncle Kaw. Siya manan timbaw na nga aganawa. Kwarog! Mabitlag! Papanak aganawa iti aglalaban. Ay, agure Suruan naman pa dito cellphone ka. Tano aguni mo ito agtigir-gir, may. Disturbo ka talaga. Mapanak nga rot aganawa. Ay, mabitlag. Mit kwarog. Ay, disturbo ka talaga. Kitam kwarog. Naguni man ay. Kit agtigir-gir, may. Nataramida nga kwarog. Isuro na ko na. Bumtak sa amit tinday ito'y kwarog. Kundi silpon ka, ngam di mo amo nga usarain. Di ta ka man langan. Agdardarasa. Inak aganawa iti aglalaban. Ay, kwarog, mabitlag Isuro nakpay dito'y cellphone ka. Kwarog! Ay, nanatoyang kantata Badong. Saan kayo nga agpabaro iti cellphone no di yumatamo nga aramatan? Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anay ko, anay. Ay, pare. Anay, Ito na sakay. iti sikit ka. Nagsakit. Gay, kapailampay timag na. Jak sa mayo na ti sikit ko. Ay. Nakitulungan ka na amag na, pare. Ito, makaawid kan. Sa payada yun di balay. Nagasidag di talangan na Tulungan na ka ro, pare. Ay, katwa na. Ano silbing agkumpari tangay. No, saan ka tulungan? Sige, magnakan. Anay manin. Nay, kapay, damanan na sakitan. Titumang ko manin. Ay, unay kan, pare. Nasakit sa amin na nasusumag. Nay, inya nga dyan, pare. Dahito samot sikot ko tinagrito kon, pare. Damag man lang, pare. Kabailampay ka dito agbalin na kapitan. Agyamanakan ka, pari Badong. Taintulod mo dito balay ni Enteng. Ay, awan na nyaman na, maray. Ay, ado nga minan ti marikarik na kahit. Umin nga raw. Ay, medyo agkabaw pahikit din. Ay, Wen, pare. Adon ti maliplipatan na. saan na bali, marin o saan pa imot atulay? Pasaray pigsa ak ti agsao. Ta medyo saan mo na makangag jamay sa alapayag na. Ay, narigat at talagang ti lumakay. Sa pay kapitan. Nangag mo dyan bagak, Enteng. Adaya? Saan ka nun nga agron-ron dadakwarog? Apay ngay? Agiinom da kanulatan itirabi eh. Ay, madi
Ay agungit akaw. Ay talaga amaday. Ngam apay, tikunam, kabuteng da ka, uray agunget ka. Isaan da kon akabuting? Ay, nasaysaya at sano ag-retire kan kas kapitan. Panawanan tapno ipasublat mo ti panangida ulo dito barangay tayo. Ay tagarot ti pampanunutag. Inton sumarunong nga eleksyon, bay amon ani kumparim abadong ti agnayangay. Wensa? Tanay, lakay kan. Saan mon akabailan nga idauluan to'y barangay tayo? Arakman, kagawad. Aginom kayo manan. Una, amin kami atanaw, aginom kami. Anya laangan ti ibaga ni Kapitan. Ay agunget to manan. Uray pa agungay, saan ko akabutang? Ah, saan yaw nakabutang ni Kapitan? Kit nuag kabawin da siya lakay. Eh, saan matunay ah? Ay, permiti kabawnan. Nakita to ba kibinan ni tata ba dong iti na minsan? Anya? Isuanas kan nga agritahirin ni Uncle Kao. Kapitan, rogyan tayo ka din ti agsisyon. Anyat ko na kagawad. Damdamagag, narugyan tayo ti agsisyon. Sesyon. Ada aya? Kawan, aldaw ti sisyon tayo ita. Medyo ipigpig sa tagsaw, tadyak unay mga kagawad. Konak, agsisyon tayo! Ay, apay, bukawan nak. Eh, saan ka abog-bukawan, Kapitan? Ay, kagawad ka lang, bukawan nak din, kat kapitanak. Ay, awan ti papananday ti asaritan, no kasta ka lang, Kapitan. Ah. Mala, panawan ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Apay maray, pudno di madamdamag ko at tulangan ni Kapitan. Ay, wan maray, talaga atulangan. Siyak mismo ti makapanaknak iti dayta. Kung anibadong kaw, anasakit sa kanu amin asikot kan tumengnan. Kuna nga ron ni Kuarog, anasaysaya at no agritay laangan. Ikat ipasublat nan at ipanangidaulo na iti barangay tayo no kasta. Nasaysaya at pay Ay, dahito yun ti panawin anabayag ngay uray ni badong kaw. Isaw ti sumaruno a kapitan. Kapitan Badong! Ay! Badong! Dahito yun ti gundaway ngay uray mo. Ti panagbalin mo a kapitan. Kituwain, kunaking kakay. Dimtangan ti panawang kaw. So katamon ni kapitan, sigurado asikan ti mga ba. Isumay, apay kumasa na siya ngay. Napigsa, naturay, kang runana, natarakay kan malalakay. O anya, rugyan kan nga awagan iti Kapitan Badong. Ay akuray ka pa'y mo ta. Saan pa'y mo na nabutusan? Kay tapno mairwam mo Ay wala niya. Si kanto mo iti awagan da iti Kapitana Tuya. Maday, saan napintas adeng ganday ta Kapitana Tuyang nga yawag da kanya? Anya nga iti kayat mo nga iawag daking ka. Ti kayat ko nga yawag da kanya kat ma'am, wano madam. Anya nga iti maymayat, Badong. Ay talagang agraramang kamu Saan mo abagay ang maawagan iti ma'am no madam? Binagayan na ya. Iso Badong, agpraktis kan kas kapitan. Ay masapol pa yung agpraktis aya. Ay katwan na. Ado ti rumba nga praktisam. Ala, rugya mo. Sigay, aginom tayo. Aywan, nangag yun ni Chep, agiinom tayo ka now. Aywan mo ta. Angam, Chep! Amang ano, ungtan na tayo ni Kapitan! Saan kayo ngagdanag? Siyak ti makamaw. Isukit di ati ungtak. Aya! Nagturad ka talaga, Chep! Ungtan na ka no ni Kapitan! Ay naturod na talaga ni Chep Kuarog. Isardang yaw, tagi na. Chip, ni tata ba dong? Ayaban nyo man kinday. Umay na tayo danggayan nga ginaw. Oh my God, tatabadong! Tagsat tayo! Isardang yaw kunak ti aginaw. Eh, kapay nga, tinumpa naman ng tilamisaan! Ha? Apay nga tinumbamot ng tilamisana pag ininuman may tata ba daw? Buso, nakamamak ni Tata Badong! Agdi din nanugan tayo no isaw. Ay, ito ba na tayo? Ay,
Apay nga tatabadaw. Apay akaritan na kami iti dinanugan. Oops! Ay! Dumano ka talaga ni tatabadaw. Ay! Siyak ti sumaruno a kapitan. Naskin lang a siyak ti surutin yaw. Nukunak nga isardeng yu ti aginaw. Isardeng yaw. Wag! Sikan ti pagreklamo kagawad ko anang. Tamo ka sa anak amangig ni Uncle Kao. Aywan, nagrigat ka sarsarita ni Kapitan. Anya jay ko nam nga inaramid kan ka ni Kabadong. Nagiinom kami. Kilat nga imasidag. Intudo-tudo na kami. Sana kinugtaran ti lamisahan may. Sana imbaga nga isardang miti aginaw. Ay nakaungat asiguro. Tadis-disturbo niyaw. Kalpasan na kinugtaran na ti lamisahan. Dinanog nakmatang. Ay sos, madiday ta nga inaramid na. Ay nasken ang makadanon daytoy ka ni Kapitan. Ay, adon ti mapaspasamak asaan anasaya at dito'y barangay tayo, inteng. Uwan nga rod. Ang ibataman day ta igam mo abalunod dito isang wanak. Na, ay saan? Apay ko mga ibabak. Na, Kat no makitkitam dayto'y balunot ko, kat makangag kamagayam. ha? Una niya. Sa anak gayam atulang. Ti ko na, masadot ka lang agdengag. Ala, padasam ti tumakdar. Apay mat. Padasam, awanan ti adu pa'y asaludso. Una yan. Tila ipaparamid mo. Timakdir ako. Oh, ada nasakit? Ay, awan. Nasakit day tatumag mo? Saan? Kukta-kuktar ko pa. Nasakit day tasikat mo? Anyakit din. Kwa, ibataman day ta balunit. Song batam ti saludsod ko. Sikit? Oh, awan ti sakit ti sikit ko. No kasta, kabaulampay nga rod ti mangidaulo dito barangay. Iso, nga urnusam dagiti problema iti daytoy a barangay. Nakapraktis akong tuyang. Mabalin ako nga agbalin na kapitan. Nagpractice kan? Isubot ti ko nam. Kasano ka nagpractice? Nakitak na kwarog nga giinom. Binugkawak ida. Anya? Kinugtarak niya lamisahan da. Kalpasan na, dinanog ko ni kwarog. Ay sus, apay ngay naramid mo ngay dayta. Kit agpraktisan nga rod. Ay sus ba daw? Gapoy ti dayta ngay naramid mo. Saan kan amangaba? Mare, kunak man no nasakit ito mangkansikat ni Kapitan, kansaanan ang makapagna. Ay, idi dayta Ay, no kasta, magmagnan. Awan pa'y sarukod nan Limpyo mat nga tanti pan nagnana ita, Maray. Ay, awan sakit na, mare. Kabaulan na pa'y ti mangidaulo dito barangay. Ay, makangag ka di pa'y laang, Maray. Tulang ngamin kat, itinaodi a panagsarita may. Uray yara sa haas mo, mangeg na, mare. Aya, kat, napananangay. Ay, ije barangay hula. Urnusen na kano, daytoy barangay tayo. Un ata agin lalaing matan ni Kabadong. Agasam ta dinanog na ni Kwarog. Ay, dayta nga rudti kunakken ko na. Damagak man Maray. No kasanom a pinaglimpyo ni Kapitan iti pannagnana. Ay, ket, amumlatan marikwanang. Jakam mo Maray, ibagam matan Gapo, iti balunat ko. Kastagayam. Kabutang at talaga ni Kapitan ti balunot mo. Idi pa'y laang. Ay, wun, mare. Iso nga ron nga adalat ta itilaka saan nakadulin jay balunat ko. Nay, saan mo apukpukawan, Maray? Narigatan no awan kabutang ni Kapitan. Wun, mare. Dinanog na ni tatabadaw ngantay. Ay, unay daytan. Ayan niyang kail, tay pulong ka. Apay nga men, asaan kayon nagrunrunda. Kat agiinom latan ti aramiden nyo.
Kwa nga may. Gapo, taimpagarupyong agretiren ni uncle mo. Saan ka di pa yan, tay? Ay saan pa'y? Kabailan na pa'y laeng. Ha? Ay, isung aramiden nyo ti trabaho yo. Awan ti agiinom. Surutin nyo, dagiti ibaga ni uncle mo kada kayaw. Kapitan, dagiti baro nga ordinansa tayo dito'y barangay. Ay mabit lang kagawat. Apay, Kapitan? Adamang mangig ko nga agar arasas kay. Agar arashas. Awan mo't mangag ko. Adala dito asidig ko. Awan, Kapitan. Si kakit dimot. Dudwa talaang mo't dito'y opisina mo. Makitam da kita magmagna ako ton. Na, ay awan, Kapitan. Apay dagita aya. Agin inarasas ta. Ha? Mangag mo, Kapitan? No kasta, pudno dya imbaga ni Maribanang, anapigsapay laang at talaga ti panagdengag mo. At tapay mangmangag ko. Anya maninday ta? Diya alutiit. Aday bagbagana. Ay sus, napigsagayam at talaga ti panagdengag mo, Kapitan. Iso asaan na kapay amabalin asukatan ni Kabadaw. Tulungan ka na magnaparay. Apay tulungan na. Magmagna kakikitam. Kaya tangay tumang mo ang sakit. Saan na nasakit? Uray ti sikat ko kung saan na nasakit. Oo, di ka man paray. Ta. Kano imbaga mi di ang nasakit. Kunampay nga gritiro kan kas kapitan. Na. Isugayam ti nagpraktisam. Ay kitwin mo ta paray. Nga uray mula dinanog ni Kwaraw. Kit kasi mo nga minti kapitan. Sana ya. Ay. Naungay. Malalakay. Kan natural. Binagaam ko malaang ida. Dinisiplina am ida. Saan dumanog? Di mo ko madinanog. Di nasaya atla a disiplina. Ay kas di gayam paray. Awan. Saan ka pa nga agbalin nga kapitan no kasta? Adu pa iti sursurwam. Marami ka pang bigas na kakainin. Tabadong adupay tinasken asurwam, sakbay ngagbalin ka a kapitan. Ket si kamet kapitan, nasken nga aggagat ka para iti barangay mo. Tapno saan na ka abalunutan ni Nanabana. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Review Script 8. Episode 8 feels like the kind of barangay comedy where one small problem turns into a full neighborhood performance. It begins with the familiar energy of ordinary people dealing with ordinary trouble, but as always the way people react becomes funnier than the problem itself. This episode works because it understands something very true about community life. Sometimes a situation becomes messy not because the problem is big, but because everyone keeps adding their own version of the story. One person explains too much, another person assumes too quickly, someone else tries to avoid blame. A neighbor hears only half of the truth, and suddenly the whole barangay has something to say. That is the comedy rhythm of episode 8. It feels loud, familiar, and full of human behavior. People may be trying to solve the issue, but their pride, excuses, and reactions keep making things more complicated. And right in the middle of that confusion is trying to separate truth from drama. What makes this episode enjoyable is the way it turns embarrassment into humor. In a small community, nobody wants to look wrong. Nobody wants to be corrected in front of others. Nobody wants neighbors laughing at them. So when a character is caught in an uncomfortable situation, the first reaction is not always honesty. Sometimes it is denial. Sometimes it is exaggeration. Sometimes it is a long explanation that only makes the person sound more suspicious. That is where the comedy becomes very effective. The characters are funny because they behave like real people. They do not always admit mistakes right away. They try to protect their name. They try to make themselves look innocent. They look for someone else to blame. But the more they try to escape the truth, the more obvious the truth becomes. Episode 8 seems to focus on that very human weakness, the habit of making a small mistake bigger because we refuse to be honest early.
A simple apology could end the issue. A clear explanation could calm everyone down, but pride delays the truth, and when truth is delayed, comedy begins. His role is important because he does not let the noise control the situation. He listens, questions, observes, and slowly brings the conversation back to common sense. He understands that in a barangay conflict, the facts are only one part of the problem. The emotions are another part. The pride of the people involved is another. And sometimes, the people watching from the side create even more trouble than the people directly involved. That is one of the funniest parts of this series. The community is not just background. The community becomes part of the story. Every side comment, every reaction, every laugh, every unnecessary opinion adds flavor to the episode. 8 uses that energy well. It makes the barangay feel alive. But behind the laughter, the episode also gives a practical lesson about honesty. When people refuse to tell the truth, the problem grows. A small lie needs another lie to protect it. An excuse needs another excuse to make it believable. A person who is afraid of embarrassment may create even more embarrassment by pretending too hard. This is why episode 8 feels meaningful. It reminds us that honesty may be uncomfortable, but dishonesty is exhausting. It is better to admit a mistake early than to build a whole story around hiding it. In real life, many problems become bigger not because of the original mistake, but because of the cover-up. The episode also shows how fast rumors can move in a close community. In a barangay, people notice everything. They hear voices, they see movements, they remember old issues, and they connect details whether those details are related or not. This creates comedy, but it also creates a warning. Words travel quickly, and once a story spreads, it becomes difficult to control. 8 captures that perfectly. One small piece of information can become everyone's topic. Someone repeats it with emotion. Someone adds interpretation. Someone misunderstands the meaning, and before long, the truth becomes buried under jokes, assumptions, and reactions. That is why he has to bring people back to what actually happened. His common sense becomes the anchor of the episode. While everyone else is reacting, he tries to understand. While others are making comments, he asks the questions that matter. He becomes the person who reminds everyone that laughter is good, but truth is still necessary. Another strong theme in this episode is responsibility. The characters may want to be defended, but they also need to be corrected. That is an important balance. In community life, people often want sympathy first. They want others to agree with them. They want to feel supported, but real support is not always agreement. Sometimes real support means telling someone, you made this worse because you were not honest. His leadership is funny because it is practical. He does not need to act grand or dramatic. His strength is his ability to see through excuses. He knows when someone is talking too much because they are nervous. He knows when someone is avoiding the main issue. He knows when the people around him are enjoying the drama more than helping solve it. That kind of leadership makes the episode satisfying. The audience enjoys the chaos, but they also want someone to control it. Gives the story that control. He becomes the steady voice in a place where everyone else is too emotional or too excited. Episode 8 also gives a nice reminder about humility. Humility is not always easy, especially in public. It is hard to admit a mistake when others are watching. It is hard to say sorry when people might laugh, but humility prevents small problems from becoming bigger. A humble person can accept correction without turning everything into a battle. The comedy in this episode shows what happens when humility is missing. People become defensive. They argue over small details. They protect their pride instead of fixing the issue. They make the situation louder because they cannot accept a simple correction. This is very relatable. Many viewers can probably think of moments when they also reacted that way. Maybe they something small, maybe they explained too much, maybe they became defensive because they were embarrassed. Works because it makes those human flaws funny without making them feel too heavy. The episode also reminds us that community peace requires careful words. A barangay can be warm and supportive, but it can also become noisy and judgmental. People must learn when to speak and when to stay quiet. They must learn the difference between helping and interfering. They must learn that not every story needs to be repeated. That lesson feels especially useful in episode 8. The people around the conflict may think they are only reacting naturally, but their words can still affect the situation. A careless comment can embarrass someone. A repeated rumor can damage trust. A joke said at the wrong time can make someone angry. Comedy shows us the funny side, but the message is real. From a storytelling point of view, episode 8 stays true to the identity of the series. It is local, lively, and built around recognizable behavior. It does not need a complicated plot to be entertaining. The
The entertainment comes from the personalities, the talkative neighbor, the defensive person, the overconfident observer, the person who thinks they are helping but adds more confusion and trying to restore order. That is the strength of barangay comedy. It uses simple situations, but the characters make them memorable. The story feels like something that could happen in any neighborhood. That familiarity gives the episode its charm. Episode 8 also shows that comedy can teach responsibility without sounding like a lecture. The audience laughs at the excuses, the confusion, and the public embarrassment. But by the end, the lesson is clear. Be honest before things get worse, listen before reacting, and do not let pride turn a small problem into a public spectacle. The episode's humor also feels warm because the characters are flawed but human. They may be stubborn, noisy, or dramatic, but they are not impossible to understand. They are funny because they are familiar. They reflect the kinds of people we meet in daily life, and sometimes they reflect parts of ourselves. That is why remains enjoyable. It does not only entertain through jokes. It entertains through recognition. The audience laughs because the behavior feels real. We know how people act when they are embarrassed. We know how quickly a rumor can grow. We know how pride can make someone act foolish. And we know how helpful it is to have someone like who can bring people back to reason. The strongest takeaway from episode 8 is that truth saves time. A simple truth may feel uncomfortable in the beginning, but it prevents confusion later. A small apology may hurt pride for a moment, but it protects peace. A clear explanation may be embarrassing, but it is better than creating a whole comedy of excuses. Overall, episode 8 is a fun and relatable episode that uses barangay noise, quick reactions, and small lies to create a comedy with a useful lesson. It reminds us that the truth usually comes out anyway, especially in a close community where everyone is watching, listening, and commenting. The episode is funny because people try so hard to protect themselves from embarrassment, but it is meaningful because it shows that honesty, humility, and careful words can prevent unnecessary drama. In the end, episode 8 teaches that community life becomes easier when people stop hiding behind excuses, admit the mistake, listen before judging, speak carefully, and never underestimate how fast a small issue can become the whole barangay's entertainment. Before we end, let me ask you this. In episode 8, what made the story funnier for you? The excuses, the gossip, the public embarrassment, or a way of exposing the truth with common sense? Share your answer in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with friends and family who love Ilocano comedy drama, and thank you for watching. See you again in the next episode.